umwe hari abantu baje kuturaba sindirirwa ndabavuga baca baza bambaye nabi bibaza ko basanga mwarapfuye kuko abantu baje hano n'abanyamasezerano hari ikintu Imana irindiriye kuri mwebwe. Reka ndakubwira ndabasabye pfukamiye Imana yo mu ijuru, ndapfukamiye Imana yo mu ijuru. Abantu basenga baba bagiriye nabi bapfe, muriko murasenga nabi, senga ababagiriye nabi barambe kugira ngo baze babone ugutabagwa kwanyu. Nimwongere gusenga nabi banyamahanga. Haleluya, haleluya. Turimo turaririmba ngo yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora. Haleluya. Aha turahera ubwo twakoreye igiterane mu kibuga ariko turi imbere y'Imana. Haleluya. Aha niho twaje guhura n'Imana, rero dutahura intekerezo tube hamwe. Haleluya.
Yesu yanifanya iwe jasiri kwa amani nayodeki, yanifanya iwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka uzarame, yaniburudisha nikirukaruka rikima uzarame, ninasiri
hejuru akira murakoze 1 2 3 akira umutabazi Imana ya